Kastalatibyan! Ket ita, adoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasaw ako nana. Salon at ket anadan, bisyo liklikan, no saan mo akayat asagrapen ti ado apaggastusan. Tampok dito'y drama tayo, Kastalatibyan! Simbangpet ka din ni Manong mo. Wala nang, nakatugawan ni Jilamisaan. Mabisin ka nun. Ay ka, darasem nga rod Idasaram, iti kanan na. Nakulbot pa imot na ito'y ang angrag akar ni ti manok, nanang. Efraim, diyan ka ngay. Ha? Mabisin na talaga ni Manong. Ika idasaranan, darasem. Ay, wan Manong! Umayon! Atuyan ti ka na, Manong. Anya nga dita si daan. Tinula ang manok. Naimas ti pan nakaluto na dayta, Manong. Da ito iti ipasidayo kanyak. Nakatabtama. Ay na, tumtumpaw ti mantika na. Nalukmagmat ngamin di pinartimi ka ni nanang ang manok. Diyak kayat asidan dayta. Amu yung mat health consciousak. Pag sidaan dakit din iti makolesterol. Anya ngay nga ron ti kayat mo asidaan, Manong. Daytoy laang mo tinluto mi ka ni nanang. Ay, kayat mo ti sardinas, Manong? Naapgad ti sardinas. Bawal man kan ti sardinas? Kan may sa napuno iti preservatives. Ha? Anya ngay nga ron ti sidaam, Manong. Ay, friend, damagak man kan ka. Apay kaano ka pa'y anagbalin health. Anya jay kunam. Health conscious nanang. Na, ay kahit bawalan nga agsida ka iti nataba asidaan. Ay na nanang. Duwan akong parek tinatay. Gapo iti high blood. Kasi si dada iti natataba karnay. Ay kahit anya lang arudan ti sidaam ngay. Nateng tirumbang asidaek nanang. Saan ana iprito? Ken saan anapgad? Ay kahit ugot ti kamuti nga rod Dagita nanang. Nasustansya. Ken bawal kanyak tinasasamait. Narigat ang timadiabetes. Isu aprotas ti idasaryaw apagdulsek. Sapay nangin at ti mansanas. Siyak matimangmang to iti paggroceryo. Basta ibagakon. Bawal kanyak tinatataba ken naapgad. Kastamat ten dagiti nasasamit amakan. Mayat nanang, nung nagbalinan a health conscious ni Manong Efren, tadwa talaang naagsida iti naimas. Ay kat when ibusin ta da ito inloto ta atinola. Apay nga ta nagbaliw mo tong ti diet ni Manong. Dua ka nung ngamin akumpari natin na high blood. Ay, gayam. Ken, di karuba tayo. Adda iji ospital gaputa na atake. Ay, isuday tati pagbutbut nga ni Manong mo nga friend. Ne, alas 8 mat gaya man itirabi nanang. Ne, ay wan. Napanan ngayon ni Manong mo. Nakita ka rin mo itay. Napansa ka dagiti barkada na. Anya man nga tan nga oras nga agawid. Ay, mapuyata naktumanan na manguray kan kuana. Kunak no saan kan nga umay pare? Mabalin ka di magta sa anak nga umay. Bastain kariken ka pare. Tung palag ti karay. Imbag laki din nata nakagata nga kiti pulutan ta pare. Kasin karay pare. Adtoy matiarak. Uy, day taat ki arak. Mabit lang ha. Taalag tay pulutan ta. Dati pare eh. Oh. Wow! Litson. My favorite. Kita man eh. Wala sumilan. Katabtaba. Mayat nga i-partner dito'y arak pare. Ket anya pelang ordur orahin tangay. Ay, sikaman pare. Apay. At dapay urayan ta. Ay, rogyan tanga rodan at agsat pare. Agpat-pat nagday to yan. Ay,
April! April, ay agreeing ka man. April! Ang amot ni nanang ng tamang rin, Ay, manong. awan pa ni manong mo. Kat ngay. Alas 12 ni ti parbangon. Ay, awagan man. Awagan yun Ring dakpay mo. Na, amumat ngawan cellphone ko. Di awagan yun dita cellphone ko. Ay, jak makita ti pinpindutag. Sika na, awaga maon. Mabit laang maot. No, napanan mo't ngamin na dya tao. Ong tanyo ngamin Paruwa mo nga pakarabi. Makaparuro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Agore ka man, pare. Agore ka. Sino ay ati ag-birthday? Kung nakamanusi ka. Ay, saan ko pa birthday, pare? Birthday mlatan. Pare. Si amat, pare. Linawas mo na birthday kaon. Di ba'y lakayak unay ay? Kung gaya man ya. Ta linawas tang agsyat. Pare, ano mawawagin ka? Ay, disturbo mo dahi ta. Inadap ko lakuman dahi ta cellphone. Sumata mo, pare. Ay, sige pare. Hello? Manong, agawid ka kanon. Ururayin na kaninanang. Na. Ungtan na ko na manong mo. Basta agawid kan. Puyatom ti tao. Anya. Ay, parbangonan. Ita ka lang agawid. Parbangon na ya. Kano rabi ipay lang. Apay, di mo mangmangag dagiti taraok ti manok. Aywan. Agtataraw gaya man dagiti tarakan mo manaw. Hay, ora siyak. Iramraman mo matan na puyatan. Apay nga may nasaan ka maturaw? Inor-oray ka nga rod. Sa anak matla ang makaturog, aginggat saan ka makaawid. Yung kayo giti maturugan. Na, apay, rumwar ka manan? Mapanak la gumatang iti sigarilyo di ta kantina. Daman asok ti sigarilyo maangot ko. Nasaya at mat na nakariing kan April. Ay na, bigbigat mo't ngagsigsigarilyo ka. Dito'y pa'y unag ti balay. Nakarikreklamo ka. Kayat mo, tasan kan nga ikan iti allowance mo itangal daw. Ay, amo mo takagurak ti asok ti sigarilyo, manong. Agin kamanditan. Itimplanak man kid iti kapek. Diyay naingal saan mo akasamitan? Tadyak kaya ti ag-diabetes. Aywan, health conscious kagaya man, manong. Ngam na perme mo't ti panagsigarilyom. Kan agpuyat ka lang arudan, aginom ka pa'y iti ara. Nanang, bagbagan nyo man ni April. Na, tapay? Inungungtan nakit di itayin. Linikturan nakit din akaslaawan amok. Ay, amumat nga men nga allergic iti asok ti sigarilyo. Apay nga men nga agsigarilyo ka pa lang diti unag ti balay. Pamparelax ko lang, mat. Na, ay, pamparelax mo ti agsigarilyo, kan ti agpatpatnag nga aginom iti arak. Nanang, aguray ka man. Tapay. Day tati si daan. Impreto atuyaw. Ay katuan ikirog ko pa'y aday to'y kilaban. Napayaya. Nagmantikan? Na, Agasam ngay day tausaram amantika. saan mo't unay nga daw? Kan apayaya. Maday? Likliklikak nga rod ti kolesterol. Kan day ta nakapapgad atuyo. Bawal day ta. Kahit. Anya ngay nga rod ti kayat mau. Natal, nanang.
natang. Friend, Hmm. tumakder kamot di tatugaw mo. Aginat-inat kamot Itay ka pa anang katugaw dita. Agtrab-trabaho ak nga raw. Agtrab-trabaho ka nga. Itay pa asip-siputan ka nga gun online game ka. Di mo matpigsaanan Mangag na ka ni boss. Break time man. Hinta ka tag-meriendan. Ag-break ka pa lang. Anya day taggamaw. Saan ay ang merienda day ta soft drinks nga inaldaw abalbalunaw? Di nakman dilawan. Tasi ka. Maminsa nga polo ka nga agkape. Una, libre gayam ti kape dito yung office. Sa anak ang makarwar. Tanay, lipasak pa'y dito ay ayam ko. Hoy, aganad ka. Makita na ka ni boss. Delikado ka. Igatangan nakman kit di iti energy drink. Ha? Amumatan tay paborito ka brand. Sige. Aywan gayam. Sa dino ti pangaldawan tangay ita. Padasan taman mo ti ka barbaro a fast food. Nangag ko iti patalastas anang lukatan. Ay, katwan amok latano anya ti paboritong burger kan fries. Ay, katuna. Kisayan ti inapoy. Narigatan ti high blood. Ay, April, nakaluto ka ka day. Nanang, apay, simangpot ka din ni Manong Efren. Adan inton madamdamaday jay, ket sigurado amabisain. Ay, sige nga ron tay, dasar kunti ka nun na, Nanang. Wan, amumatan, adi nakayat ti maladaw amangan, tadi nakayat ti agulsar. Inom to pa nga inom iti arak. Uray san pa'y anangan. Nay, ay, isudaytan. Sige, idasar monti ka na. Wow! Nakadasarada agos ti makan na. Kastoy kumakanayon. Ay, jedanom ko ngay. Mabitlaang sir, tama panak mangala. Jak kayat tinalam mi es. Tajak kayat ti agsakit. Ay katwan ano isuti ko nam. Nakapilpil. Sinigang ko naman. Mayat ti alsem na. Haraman akman. Madimot ti raman na. April! Anya na ito inlaok mo dito sinigang? Inalsamak, apay ayamanon. Saan a natural dya inyalsem mo anya? Anya kumatikayat mo, Manong. Jay pudno kumaa apagalsam ti inusar mo. Nagadu di ta apyas. Awan tipyas ita. Salamagi kumaa. Asino kumakay ti umuli ti salamagi. Jak kayat asidan daytoy. Tasaan a natural ti alsem na. Amum kade amadi iti salon at ti panagaramat kadagiti preservatives. Kayat mun samat amataya kadagos. Manong, denggam dayto apagsasao. Ay di nakman surwan. Nalalaing ka ngem siya kaon. Basta, denggam Manong. Kastoy ti kunana. Salon at kat anadan, bisyo liklikan, no saan mo akayat, asagrapon ti ado apaggastusan. Disiplinaan ti panangan, Manong. Ngem, kang runaan, aliklikam dagiti bisyo, akanginginaan. Di nakmatla awagan ni kumpare Kamaryaw. Nalipatan nan samot dyan nagtungtungan may apanaginom may. Ay, jak mat nga rod makuntak. Ay, naglukaw. Ay na, April. Ay, nasaya at mata nasangputan ka dito balay. Agkita kami kini kumpare Kamaryaw intun madamdama. Agkita kayo kunam. Agsyat kami manan kakaiso na biyernes ita. Ay, katno natayan. Anya? Ninanang mat. Di nakman angawon iti kasta. Dakas day ta nga angaw. Ay, di ka ang angawan. Naatake. Intaray da ka no iti ospital. Hanggang natay ijay dalan. Anya? Ay, gapon sa kano iti ka iinom na iti arak.
Kat no nagpigsapay ka nung agsigarilyo gayam. Ay, agasam ngay. Ay, agsasaruno ka no gayam ti panagsigarilyo na. Kan nagsasaruno gayam ti panagpuypuyat na. Ay, iso asika, ipren. Apay, nanang. Agbalbaliw kan. No di mo kaya't asumaruno kamatkan ni Mariaw. Kastala tibiyag nanang. Tiyempo siguro matan ni pari Mariaw. Angam siyak, ay saan pa'y mat kumaan, nanang. Ay, adayo mapaw. Naladaw ka mo't itay Imbag tawan ni boss. Nagjogging ak ngamin. Adula amin. Mangan kan tumatlaang ija fast food manan inton madamdama. Makamanukan tumanan a kape. Saanin? Agbalbaliw ako na talaga. Takayat ko ti agbalin ana salunat. Kunamlaang dayta. Kitaan taman numatong palmaw. Tungpalag dayta nga imbagak. Liklik akong dagiti bisyo. Ikarik dayta dito'y bagay. Gapo, takayat ko pa iti agbyag, iti napaot. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Salon at ket annadan, bisyo liklikan. No saan mo akayat asagrapen ti ado a paggastusan. Tampok dito'y drama tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Radyo Totoo. Ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biag. Agyaman kami itin kay parang tarabay.